Le gacht le hegadí seo buatacha, ní ra bhidir counta élís agus ardú céim a go rainghéim bí ach éon chlé hamháin. Cinn tóch bua going an counta na mí, ardú céim agus áil sa chlé cena strathe. Corby on Zian Lloyd gan engáil anú agus déana sé siúdan bhert onimmert. Cos a tuca leis a get Tomás Keesan sa, ír a bhein tacaíocht pínige ach dhéon sin bhert ina éanaar. Tá Tam Shine fósan agus go déin féin seile buirtige, puc sair leis ach mu teachan na pínta gáid as a stuim hénig, tá go déin. Deis an sa, agus tá an council buirte go das, is teachan son harise dras náin. Nis an pas tóiste chofad le Corby ge, ha sé sin go hágan ar fad ige Aidan Corby. Tá deis an sa, well Vila Hans ige Aaron Dunphy, tá an stitar an isige Carcaleor agus tá féinte bhfuil leis ige an látas í mór. Tá fear breite ar a déh hóla gech tá an cosantóir ná nach tá an lán chódaí, har ringe a lí clír rás chu céin. Har sé dras ná nadar an inan báideoir teang a bháil. Deis an sa agus Aaron Dunphy agus ceann dasile fachta geisiút. Úpaisteach ar hen na láimhe deis sin anna scór ceandach luaisiachtaí an léiris. Fear bhaile na cuile a techt amach tá ceantan a donnaisteach mátá agus a bheisiút pici mar a ríist. Anna has Fontes agus an bua tiltte go maith cágan off. Shabik Tommy Fitzgerald dealing Anna Hosta. Any day you get to wear on the Leash jersey is a huge honour. Doesn't matter if there's 2 people here, 200, 2,000, to be honest, it's a massive honour to wear a Leash jersey and we take huge pride in that. We're here on merit. It's our job to get out here and get up back to playing in that division that we want to be in.